enufo uti anye ya ohunam no nessa apaska yes na apaska agiegu yes ebia wo say me de anantuo na ekwakọ ware nessa bia so nya accident nso ebi so a wo say nanim oya efe wo ba ko animu na agute se na nenufu agu eno so eno ntenke ebenya nke mfa odomomu enfa enware na sebe subanu nso aya nka ye hwe no nka ye mprenhwe ne ebeboye inward ade no eno nka ehia na se na dia se na dia se se dia bi o ene dia one sebe be ma no ekwa wo pe ba bi aya ono no oba no ninchi ewo bie eno oba no so kwa wo pe ba bi aya ninchi ewo bie na nya no ne aware pe ana eno nya aware pa okay dunu mo ni ade na bia se sika no ebia na efie sika na ebia kwa mpa na yamfa ema ana se wotia bonte na hu se fie sika ho ebi no so ana entinsa eba na sana na odobe na mode ware munya so ene de be ene tin na ya ne America ne se no Yakopon e kan no eni so pepe yefo odo ne entiase ene enwa na ma obi bebusa se odo ne se odo kire se se odo ne se wo sacrifice ho bibia na se odo nye sika ene odo nya ahofe okay ena odo so just say bema yare oba yare a sebe o pata ya obe play e di asoso bema ne so ana oba no betu no say emma we se ekunu yare a ye kwakro mo pa bet bema ne de yare a wanu modro o janesi ho wo kwa adwuma na duro no wanu na wo uko fedro no na wo no aso ye no de ye be fedro no afansuo e di aka ho akotra empa so anu ansuo hie kura san miemia no miemia ne asa ka se ba wonu o mi do yeah rade wo ya ma me wa ho na ye kokro edidi ekwo na wuntimi ne ye didi ma me wa yeah na woni di na me de na wonu madura yi what did obeba no what did ne de na wa ye boti ti go ye ho bibi say me de me kwa adwuma edibe ni won kentenke to ho kra wojeja ho say ya ne so ede ba de enso ye me de wada age enti na ya ne me se me che ne say awade no ya ware no ye nwale wo odom ne entiase ne enyi expectations ni free ho me kwa wo koye mi sei wo kwa kwaje trasa akode ama makotenem no won amwa ne so Yakopon ye wadom ne sa ne ma no eba waka say hallelujah erade me das na say ye plus emma so mimi say me ware man ka say me ko ware be ma ya ne ho fo ento so me ware wie ye no papa be ka kire me say mama ho ofe pa wo kru ho ofe wo so ho ofe ene ko ye ma bablo we say me gina wona so what you say na so pa at my age mi jam na so enti ne me kan say ma ye pepre ho nka say ye ko ware be ma ne ho ofe 10 gram of no obetu ya 10 gram ne so say wo 80 eno so hwinim eno so enti ya na say ho ti anso so a eno no adan kan kutiri bom oh there na say man no mo ka say omu kunu no mbe mesua no omu dibem some de minim sanki adi suban na ekọ wonu de okọ no wonim say kutiri ntina okọ akọpem no yes bet no na nye na pem ma anya pem wo ye wadwe so ware bema ne ekura no bia no wani so somusa wo no ama ne se wode ye ne nya ne say wo betimi awo eno mo ni ade moni agi no mo ni ade ye bo ema ya ham eye boni aye what you say eno nti ma ye rely on it so much ama setan ye ne obi be ma ekwakotra no sebe ye ba betwi ne diary ama awade ne anya akono debi ese ade mpaibo enura ye ma me wo hin ne nenije wo de one day kwa wo mompa ye o enso so Yakopon ne di na de ma mi wona ka na ye na ma fompa ye ye ba na ye sini trasi enti ene no se woni ma mi a obeta wo chi abompa ye wo mobo aniama agi agu ado obewu na ado nse agu ti unu ni adefa enu nte mata ye de tie ma no mti mompa ye no mfanta wode achi medasi pi mame medasi nana brampa wasre asemwe pa wohwemu a won say expectations no nana mama ni kan we ansa na wabem won say expectations ni bi ne say mi koi be me kwa akohwe me wo kwa akochese okosiesie mi ameso bi kura maada mi koi me nan kura nka futuro sun kura no mi nsu bi da afa wo be kwa akoduru hoi no wa fe ne sia kire na ankwa basa afa na ate ho osu ye me ba ha be pe din ni o nana expectations no eya na asanye
enye ba kokura enye yemfa nkwa awade adintra yemfa nkwa awade nana ya hwe yo de enibre so de onso a obu na pre so e wa adwene se mede eye ahofe ene kwa awade a ahofe ne gu ahofe ni begu egu ahofe gu okay obi time wo ebubu kura egu ho awo mu no kure owo no abubu afi se de na usi hu no na afi nti se biem obi tu ewo ho se de na mesese kan owo ba ko ni nyina akọ asam nufu aye se chele guna furu so eti sa ne ma we ni nyina no efiri ho no mu a sa de na wo hwehwe nti ma akọware na firim nti odo na sa na be ma wo kọ wo ba wo se wo kọ awade be ma no wo sika enfesika enware enfesika nkwaware dabi na mami hye asemi mu ansa na wato aso mi hunu bibi se ayete se si ye kwa aware a eya na ye na ene ye janom no obi a kura na dwene eya mahunu se eme a eya na omo ntam misa be ma ni sika se mu ni ade dabi ayete se omo ni pe baabi a obekwa asundue be den be ope be ma papa so ne baba ansa de na yeden ama but ye ya ma mefu yi na be ma yi ni botomu wo ye adwuma ben na adwuma ni kogu ense mebre basa hwe ye nyan sa de no eno na ama ye ma bebre akwa awade a wo makoguguo no bebre akwa awade akonya yade wo sa de we ho nana ade wo ho a ehu pa ne se bemma sebe na nida ho nana ya de na nida ho ne be kwa awade a obuse suban ansa okay bemma ni suban te se oba ne ni suban te se emma ne wa wo te se bi esu trase eya ni wusem obuse japade na wo fie de na wo ha obetima ho ka na ma kra so dodo na so peka se de mekan na wa na ede ade me te se nso obesese ne na yagu ade so dashboard yi so ku asin ni fie ni mu ni ebe hunu se asumasi na ne mpran besi na ni kuran besi no eno kwa ne hia no enti emma mu simu tirase eye suban ane ede ware nana ya suban ane ede ware so free sa wade na ukọ nipa ni suban a enko ukọ ye loan se de na wo ken loan na maso obi ye adwuma na me wo expect se me nurse fo ne ti mom loan ti no e wo se me na me ko ti loan de mawo na nsa no wabobra ade se na ken na unu se loan kra ye gie no ye gi ni tire ye nyina wo adwuma mu ye betima trako ba me nkwa ye mame sa minim so obia dabi anya se wo ho binti okrata ne be kwa abada bia ensu loan enuru so eti wo dia ho tirim se me ko oba ne be gi loan mama toka ana me dia bia madwuma mu dia eno ye mfa nkwa awade eno na ma nei awade ne bebre egu no nana mahunu nurse fo bebre ba ho o magigi loan so dia ma awade na gu minim nurse ni bi o gi loan edi ma be ma tu kwa abrochire okoduru se fa on kwase ase be free ho eti e be sere wo mu se mo tena se mba ware a sa medimani atu bibi so no de enu ye nyimfirim na ye nsire nyame se awade a me koi se woti wani hwe nipa na emu na nhyira me fira bre ho se oba uzo be sum ni ye se de na mesese ken a uzo be sum ni ye a unhyira ye bebre e ma pa krokro to oba no usum ni ye no so bompa ye mawo usum ni ye no bompa ye mawo e mema ni adaje bompa ye ho no kura pa ewom na me na wana man ye sei mema de chom trim zo na ye tire se de ye ka no enti okopa bibi aba enti wo no first ne sa na neti e ma nya adwuma gidigidi sa oba de ofie no ohwefie enti onya free time dia empire no obo nyame fa mikru nkomra adwuma wo ye o man nya ye ene won fa sika mra no obompa ye sra yare sa nyina de manikunu so what de me kan ase enti se wo ware wo ba yie na do ne yie a de bia don sabe so mbe yeska na munya se money de obi so sabe obi timi ka se akaminya despite bank mewar despite ofiti no be despite eye nei wo pe despite ba ware wan kasa tenase na bre enfu ani ntu de obi abranya so de obi abranya unu ko fa so onyaye unko ebedi wu se bi kura nka ahye enyi obi ade de ko obi fie no ebe obi fie ba bese ho de ade ko obi fie no ebe obi fie a eba ba bese ho enti mesre nti mesre nana ya de ye kan nyina ne se ewiase
de nipa uguo no enu ana wutwa de uguo no nu ana wutwa nti nana ya medase na ya manipa nyina ahotoso se ukọ ware a emfa bibinsi wani so se ade we nti ana mekọ awade adekoro ni firi hono mo a wabrabo wani atutu aka onse bema usisi mo den odisisim den na chi yade atimba da obejo nkolaze da wodi sia na akọ no odo na so wani nyi ne ho biom da bi afi na ba ejira na wada Roma yemfansi na yemtoa so wo medase pi nana brampa medase na abusua sane amidi kan ka kire wo no enkomo ewo ho maami bi dimirika de nasem abrayen na maami a wo bokon adui ni din ene afia mponsa yebebusa se hwan ene ye bo ne kon adui na se kwadwo wusu ya wo ahoma so afia mponsa fra ahoma so ene baaye awia yebetie wono mo asem maami aha de wo ba ye de nokure turodo ena eye yadwuma ne senti ye woniama ye didi nse sene ye be betimi aka asem no emu nokure ya wo bible ho ye wo Quran ye wo bibifo koso ye wo snap ni bodua emu de ene mfama wo ope bible wo ye Kristo ni yo ene ye montamoma no na maso ene ye maame na wo kan di machi ayemme mi a me ba ye me ba no ma ba be kan asem yu nokure me hyebo se minni mutro asamo ameka minni mutro asamo ameka nya nkontompo na mitwa nokura nko a Awurade boa me biao maame yentie wawie ye papa bi besara ma wale anse mfie aduonu nwotwene ya ma oni so ma ye mfie aduonu nwotwene ene na atena mene na wo ba ko papa no wasase bi wo ho mene na mkoto no na wadua emme kakra mene na afe ne na ebobo saa boy ya ni do ni tonso no otoni ene na na ye bibia nti ne nsu hakra ho nti mi dua hwede ne de bode be ye na mi dua no ba no saa kunu dua me na so dua hwede na me no de na me koto no de no dua me no dada na afe na eba na me na transfer kwapem bra emme na nyinyini ya wato emme na nyina afiri so to emme na nyina afiri so afe me yeso adwuma nti dru nansan wo ho noma na obi fra me say ayon so wo kwa holo kwa ho sa say anti wasa aso obi gina so baba to na me say ene ho ene ena me ko ho no ne papa na me be ka kire no say me fa samboard nkosi so sasa ne ye nton ena me ma mbe twa ne nkosi so ti ade a chen ya no na kwabe wusu ne ne nua monika no ma ba say da we na ade samboard kosisi ayesu obi de samboard akosisi so na eyewo ana na papa ai eso obi so oton obeto kwajo so oton na obi an kwajo so no nti asase na menton me ana media menton asase no se mba be che me ile ne mba de almost da wanu na se da ne ma no kwajo so ne ne monika o se ne ma ne nyina o nyina asase ne hwan dia papa ne dia ena ode ama hwan won fama obi ha na fe so wa mo kwa akotan da papa no kra wonim ho hwe papa no oje to ho no se da ache bia ti o mo kwatan o ma nka nche papa no na papa no nyina ye tie sompa fra wo munya o de kwato wo mabusu afan nanim se asase no eni wo mo na ne dia mo waton kra ya se mo ba nanim na ka busa se papa asase ne yende mo mfira chire enkonkonkotan bla wonim ho hwe na ti people say won ho no mfa na de emere no ena nkwala ne nyina e ka kire papa no se wo mabusu afan no se woni hwe de ma no nti o mo ko ebe why na ka kire abusuan panyin se woni hwe de ma no kwadwo so no ba kwadwo so no so woni hwe de ma no na saase no anuanom nyina de anuanom nyina hia me de me nka ho woni ne nuanom dia na me ba wale no na saase no e wo ho no nti woni ne nuanom nyina adia na me ba na we kwadwo so ma meti ase wa wu kura be e chana de bedi na o chera kwasi ala na sama nkoto na wa ja wale kura ma de papa na oba o wale no kura wa be tete abana baba na nya 30 years onkura ne ba ewie JSS sisi ya nkoto ukunu ya we mi pa cho ai nimpom te sen nimpom o nyire de enso so
otumi ene asem yi na nka hu ni se nka wukunu kra na nka wasa waka ho asem pi ase wo asem no wo ya ka ma wukuni osade ne mananum asem na omde ba ye no ebe muaye omde bere papa no no nti papa no na asoma ho ai oya we na ese papa no na da ni mpom ne ho mfa no se so ha se wonte menforo nti wo na wo di asem na nim di ama no ana se me be ka me chefa ewo mu wo chefa ewo mu ne sen chefa ewo mu so o mo se me de me nka asase ne ho bi me ne me ba die me to asase ne ye de ama hwan on fama obi ha nti ade nti na wasi ni pi because me hu ne se papa yi se nke bi a we oda so no ka se we mu dia ene be me na kwa akodu bi dia wo ken ya na me na mente wase sa asase ne de eda ho no mo na nkwala na hye se papa no de ama wo mo se wo mo de nti obi an ka ho bi o mo papa no so mfo aso se ne manyina edia na yire ne ba dia okay se menti ase se nti e wase ye bomoden na asem a wo ken so ye duedue mu ye mu nhwehwemu sansa ne ya wo ken bi esi ye ne eni ho ebi a ne yete no kra na nte saa nti e kodwo usu a wo ka na asem yi e wo se ye bie ono ye buobo hu ne busa ne ho nsem na ogitum se no kre ono ana agi bibia kenten so bra ne papa eni ho hwea na afi asem no de ye de beto no na ye de ato mpa cho watemase abusua momfre ayi kodwo usu ma ye na yemmise bisa no ehon nsem abusua wa ni tua se dwumadi aye di aboafo bi adawroma na wonoma ahye ye chikutu ame ye de brewo Lawson Herbal Center wa ni tua dada free tete nupa wonomo ede abadwa so na Herbal Center na ankasa na ubowura ho a yare onomo sa no eye bebre enamu yare ekra na wonomo tenete tumirika kɔ honom se ode na achecheche wakɔ wurato kuro bonim se oye be ma wurato kuro bonim bi mu na se wo projefo a tumirika fo ani kire mu Lawson Herbal Center na wonom emu a se ne be ya asundue nso so betumi aba enye namu yare enko na Lawson Herbal Center wonom esa typhoid ibi ene 3D yade ni nyina bi ache me kire malaria bi ache wo a tutumirika ne kɔ honom na wonom nhwo na bibia nso entumi enye kama Fred Lawson ewa ahome so 0242133577 na wonom nhwe na wonom mu a of sister de oba bia se ye me amete hai me say of sister de eye pa oba ubu nsa won hye dan hunu so ye wo mudu yi ena wani age adeche a wo kontokwa ni nyina emu strengths ni bia of sister betimi aboa won so ovarian cyst isu etete wo tutumirika na kwadi of sister bi ne betimi aboa ama bibia aye kama afichi kromu hawo me pacho of sister e wo homa wo frɛ doctor na ni nkomo mfa nu Infamount 0596 067 858 Tumrika na jewodie Loyalty Hair Studio me say abefo nsa no etire no de ahin bia na apese wutwa enye tire wig nkwa na ye de cafe fenyina wo ba ponko ye twa ponka mo wani age ho pa Tumrika kɔ ho wig ne style be na ope no ni nyina Loyalty Hair Studio ebetimi ahwe no wono masiesie o makeup ne nso so ye gina mu denden de mo re no upejata de kura na wono betimi ahwa ya ma se ne ye be ye anigye betimi aba fra wono mo 05025 7593563 na bibia ntimi nkonkan Tabitha Clinic me pa chawa apomuden mapade Tumrika ne bowura ho ne etete obi afa wompom ho no ensura kire kura Tabitha Clinic wose wonom ewo ho ma scan no ye bi free me pa chawa pese ohunu yade kura etete wa ye beye lab nso so e de ama enuane a wodie Nari a wonom tu asie ni binie me patro prostate ha obema prostate cancer Tumrika bowura ho diabetes enamu yare ni nyina wonom ye afiri ho wodwon so ase ba asemma ayemkro nyina eto eka ho bia enne na Tabitha Clinic na mekanfo ediama ho ena awiai Tumrika kɔ honom na wonom nhwemu a fra wonom ahoma so ansa na wadru 0202 347643 Tumrika ra ho Bishop 75 Enterprise me say wo ho baye fe no wasiesie hu yi a Bishop 75 Enterprise and American for the amount komade anklet ya baba su nkawa ahodo ne nkapo Tumrika na wura ho no me pacho Abis Plaza na ye wo mrom ye be adehye market frey ahoma yi so 059
08085855219 na yenso so ya hwe timi aboa Royal King Cracker biscuit papa nie me pa cha awi abo ade asa biscuit yi yo sa agefo sakwomode o sa eno ane Royal Cracker pebi na ekom no eja no entimi num akono pa na afei ede yi tutumrika na jewode bibini Toma Plus wonum so oboa man na olsa no yetimi atuate pa olsa no emfa woni mfie dodo adie wonum ne betimi aboa madru papa abedwa so eno ni bibini Toma Plus twane picture udura ose adro we bia na enyima nkotu wo sase freya homa iso 0541 337810 Yaa sanitary pad me say wo pa moase papa wo ba wa hotoso ohia wo konfikyira ave wo nante kra na afere ye hwiri kra wontimi hwiri wa ye dududu mesra ko akoma to yem Leicester Ghana enadi aba wonom say Yaa sanitary pad ne de ye wo tenten pan ne ntaban na say tetrete enwu wani mu aseda sane a wo si pani bia ye wo de amenti wom de a wo bu nsadodo a wotimi de tumu de wa ni nyina wo benya bi ewo Leicester Ghana me kire Yaa sanitary pad 30223 CP Ghana Limited mesi akuafo nyina ho atomo akuafo ani age sanse nupa yedi gu nnobaye so ema nnobaye ni nyini from me pa cho OCP 1515 ebi wo ho OCP 102010 ni nyina ewo ho tumrika neko OCP Ghana fo ho na wono mommo na nnobaye na fi we twa ne sei doso freya homa isu ne anye wo so 0555 909-437 Kojak Farmer tumrikai na kanetete yesi epe pro code timi ko na pharmacist na kire omu so ya ofoforo bi ene ne se medofo kase da bi da pro code tetede na eno ne yemfama na utipa ye ne awa ate agu so no ne nyina ensoso mfiri ho no be pa atwa pause papa be ma wo se no aye fitafita de koja chako toothpaste ewo ho edemaw sanso so na aba wo horo wanu mu nso so de a ene kojak wonu de mouthwash papa na wanu mu nka na ewo ho no entiminye 069945 ABA Herbal Center wonu mu na eka sei eni hu ha onyina ABA Herbal Center na esa be pa cho so for 3 days watena se wani no se tenisi so sasa wo hwade ya wonhunu ni yi ade ben wa ate wonhunu ni nyina ye ha oni bia enya nonko be pa cho stroke ni prostate cancer nyina wonu mu se afiri honum kuma se kwada so ena ye wo Jonas market na chipe ena ye wo me pa cho do ma yinkro ye ben Ebenezer Preparatory School no enso so ubetimi ene ye di nkomo ewa ahome so 0541 565199 Pepsodent charcoal ewo ho me pa cho gibi na wo se no enye fita empire ma na afi asumdue entimi emra Pepsodent cavity fighter enso so ewo ho no de eboa ema esiase ntokuro esiase nkone wonso so yes ria onfa de nkata wa no nso betimi afen wo se na afi wasre kama but of sane amedi kan ka kire o me ka kire o ze ye kwa ahoma ne so akwa akwotwetwe nkomo sansa ye maame ye oni ye di nkomo yi wode aba yankwa nkoji mu nkyiremu a ye be de ehunu sane asem na akasa emu esitie sansa asase da ho wo papa te ase wo nwui edie benti ena eba a wo aware mu empo maame mpo afiri mu butimeje kenten so oda ne kenkon asem ye no kra na asenya no kra nkwa homa ne so na ye ne eye kwadwo usu nkonko di asem yim komo ne yehunu sania asem na uguso a wo pe no Monica onuaba okay ye ne ni nkomo e maame ubetimi aka nka atena afie ma ye ni hu dwuma ma ho Mana Monica ya mwa mo akwa baba Sompa Nkomo so. Ya medi. Minya ba na te sai. Radiadum. Ye de radias. Se ya maami afia mponsa tumrika to ayen. Sase e da hɔ a eye ni kunu dia. Ase eye kwadwo usu pese ofa kwan bia so. Na oji asase ni fira busua ni nyina nsa be ye krampo anka obeton na nka omu nyina nsa asifom maame ne nso so kiremu a ne chefa wom asem yi no kure be ne wom
Because we call a year. But the time we call a yammy. Me pacho asemi hwe sister Monica hwe mami beka ye won se ye pese ye tie mu bi enu nti ne afra o de bibi ketewa bi kra fa ho kra no wo betimi ne ye di mu nkomo wae we fra ho mane so ana me freso me woso mami Monica bibi ketewa bi ama ye nhunu se mami asem o ken no kra na asa nya no kra ne so kam ojo so number 1 farmer yenim mame nyabotre asem na aba na yenyina ye pa na eye no kre kodwo usu asem a ye ken ye no kra na asenya asem na konframem ye pese ye ti bibi kakra se bi kra nya no kra na ye timi ehunu why aba framem se ma fa ya musa ye nti aba framem mame ye frɛ busaye na obeka na akonframa mu ye ntimi mfa ne trasa na ye nka ho asem awota ka mo frɛ ye busaye ye wo sa da ma me ne kana mpa na se da bia nsa na wo di aba mame Monica sister nyabotre mo wakoma mrafo hwɛ nyabotre tie me enye nkomo enye ntokwa ne ye ko asem bi wo ho a ba na konf tie me asem bi wo eba na se konframem na se yantimi anhwa anje mu nkyiremu a e konframem sentira me ka se awasan ka mo ji nkyiremu so na mo di konframem mo obu sai se ya producer se freye me pa cho producer se freye obi an frame me pa cho kyiremu sai ya no kra eno tiawa o enya ne tentim ye pese ehunu se mami ba oba ye botaye bi wo ho Monica amofe me pacha wo me pese me hunu se asemu a mami kan chese eye no kra na enya no kra tiawa o obi wo ho oba na obeka na asema bi kra na enya no kra me ba so nya botre asase na empapa asase ena ode ma ye okata se waji asase amaye eti wa obenya sika bia kokosi bisi so ansa na oba wale oba no so eti wo wale oba no no oba na oba ko eti ye nua no ko oba ye na ye mpamo no eti mi nua no se ho no ye nsuo ho so ho no ye nsuo ho so ye ni sika ye betimi di inside wo eti no ka ye to ne yakwa je pot no ke ye di sika di bi so ama papa no no de didi ekopo me se eja se nyame be to ne sa so bibia eti ye maame no pension pay awokwaje ye wodi maame no ene ne ma ene di ye eti no de ye yan kasa fisa ne yere no no obe na enye ye ya so ati ase enye ye ya eti ye ja pade papa ndi ama ye de ye ntimi nsanfa eja pade me ba papa no me ba mate wase pa papa no de eja pade ne ma mumma no ana yes me ba krata bi di adanse ye se odi ama mo krata ai sasa sibia wo ho krata sa me che obi ade a anya media dance die krata we beka ho edi dance ye se ade ekura me media cha ase masi ya ne din wo so so ade minia no ni minia de pa himfie e ma himfie fo ni na ya we enti krata bi wo ho edi dance ye ai ti krata no minia no okay me pa cho asemu a wo kan so was what the man ye de mama no ene ya mi ya kra se me ma me no kra wu no ono odi bi se edi sa adwuma ma me ne se wa bre papa no ho enti asase no papa ne se ye nche bi ma no so no papa ne se ye nche asase se ya ka kesi so ye nche mi no ne se ye ndidi nya wo enti se ye koton ne de kokko so kra na edi sika ne de aka be ma wo so kan ne sa mama mi ti ase se moton am de ai se obi kasa wa kire ye ho akwedo nso ana yeah no me fini ya nso na kasa wa kire me ba chere mi wura ya kwa ye se me kasa ma me ewu mami ton hie na na wada Roma hwe mami Monica asam no ho eba se ya na enye ne kan ye kan ne TV so a ye gina e na efe e ha me pi se wasem aba TV so mpo ebi mpo a wo kasa
na eye woni kwadwo wusuma ba na asemi ya sharpa no pomasibra ma asumduaba ni say ni abditi say ya wie wa mpacho enti da be na wa wo hwa brebebe mu ama nka maba ne atena se aka ho asem mini no ba dwene ho why uni no ba dwen ho me pa time mini no nyina be en mini no nyina be ba e nyina be dwene ho ye di mu be ba mo why sao yate enti ye be hwe manim why na say ada wo hwe me TV so ana okọ ya asemo mesra mo modia na nka munya kwadwo usu enko maame enko ma Monica edi sen na wo se no Monica se wo mo de omo mpam wo ana ususu se asase ne yemfa ne nyina ama wo sanka me ba na recording say recording the actually ada nchire mu Monica de ba ya asesa nkomo asesa nkomo kai omo kwata na me ama mi bi be so just me na me nka ho kra kwala yikura nka ho kra omo pa no omo ma ni bi kwala yin nka ho kra omo pa no omo ma ni bi se kwala yin nka be kra de tete so be man kra de onya me kra na me kra yese o be ye me na o kire mu se asase ne ho nkrata wo mo hoye no kre de ma krata nko di no ho no papa no ade ye no e na so wi ana o ye yi no enti say we ne ye fancy 30 a onkoye ne 31 fancy one we dan de wasini de awie no onko pepela no na ya de no won fan kom so wi ano e na so na o ye ne ba be ma apanyi e na o de ma say de koma so wi ano no te fom so na won fa enema ne nhyem na wi o de ba ene ne ada aware no ko na ntokwa wo ha na enkura na wo twe manso de bansa na akodu se no no mi no aduane na me de akona ba pe de bia bi na abefa de no onwale nya hwe okay enti no eye nije se mami ese woni onwuanu mbe na asem ye nyina ya tena se papa no ko oje 30 ada nsem bebre wo ho ana so kan wase papa no ko pension me ba ne diska na me so me na ma wo me ma gidada o ma me pasa me nsa wo ho dada ni na je ska so ma no bi en mo nyina wi school we nkwa na jesa me no ya o fe no wi ss o je 30 million o to ka taxi ma be ma no kan mate dia ye no onom ne wo se wonom ba na ye nyina ye tena se na asem no ye hwe ne ye pa no pomasibre na bibia ye kama mame asem yi sen na wo se no nana ya sene ya na ye ta aka no enam afo ye nkrofo bi a wo mo pre wo mo hu wo bibia mu dodo bibia wo mo pre wo mo na wo pre ho sa no so a enya dia ya esi wo ye kra ese wo eniema bi ho wo na se wo fiti pra ko pe na wo ye neme bi ya emfra obi so tan no na wo hwe wo maame na di kan ko aware no wo ko mu de mu ye papa no emma enti no mu ne no ene wo ho no mo ena maame so wo maame echi kran so no obi so ababi ena maame so aba aware wo ba yen so no 28 good years wawo eba say ba ko say mienu wawo eba ayete say maame asa emma na etwe kura bi mi pa bibisa na maame so ba wa kana no kura nani mrade wo so beto say papa no wona asase e wo ho no dada a wadua emme na friends eba anyiri ama na ato ase wato yo se de beyo na asase ni ncheche no no so dua ahwede no no ne ade o de boa bema no se na be ya awade be kotkos no woko mu entwe manso bia papa se be nani afi kakra e na woda ho na minim so ma me na ewu no o se wo papa so ebe wu saa na nti wo mo ana o mo bompa ya me na ewu ntem well enu ntina bia so mo pro mo na mafom to ka woni ma wododo no wonder say the youth of today they die just that near trouble on what a shock o papa de krata ama o se asem ni ti say ya o papa de krata ama papa no e de krata ama wo me papa ne ma 55 no wo ba be wo me na me yesen
19 years and I'm saying ben na tem dia di komo e se ne adade me na ode the world e ma me na me komo me nua pene ka cha me say me fa nto no mo what you say papa bia ni won mo ode world be ma wa na ode ade be ma se bia say ya no asore preko pe na wo ye niam da bi papa no dia ma se nante mu asem enu nti no ode ma on wan kan che wo say fa asase no fi so no se ne ma doso enti no ma me ne ma no ko wo papa e bo bra fine but papa no so onya wo mo ajeje mu ento mo ntim fo mo ni si maami ene ne ba so o mo ntwe mo tane betre ye pa akode ya woto no mu wo ka asama monica e kan say enye se bi o mo fa asase ni nyina bra o mo maami bi eno de sof maami sof maami nana ya aba ha sentra wo mo na twe wo fie ese wo nka ho ne ba to so enka ho aha no ba kata ne ma so enu ntia ye si yekomu na ba bia ya asem no da na se ye de to enti se ne wato nsa wo frɛ wo mo mra na entrance ne ewu mu ne kure papa ne ma mi kwan so mo mfa de nkosi se it is not for sale what you say ade no de ade ma wo no de kata kan se ade no mo mfa no san ye de akosi se not for sale na mafo aya banka se ye pre ade no mo pre ye pre papa pre wo be wuntam na ko wama wo mre woto obu ase kakra na wo bra na wo benyina che e mo so ni bradia sofma ba na se bema e ba kokwaye wa nya butre en fa so yo ba na se bema wotu mutane betene eye pa wo be ko agade na ya wo pre no na onwo esisi adan kese ono nyina na kro mu gyina wo bo efa me da papa enfie se nie ma nko ho eda akopim say me ma amenu mu wuwu yi a me ma amenu mu chese ye fese ye kase bia say what you say wo ma hwe yi a wo mo bedi kan papa ne da wo no fese asemo e hyi papa no a e ye duabo ni wo mo ye no wo mo tete papa ne ye ka bi kwapo a wo mo di ma papa ne bi kwapo ni ena nso fese o mo yesa me da sipi ye nkoni nkodi nkomo na ene in health solutions for ajedwa ohima detergent weekend ye ko weekend yi chese eni ama fiade yokoye say fo ye nkon bre so on say the mrs eka mi twama wahima fo ne dia ade bi ba ha say wahini eyeye omo de nine bae wahini tamu ba ko ade bi be say befu in fact we won't dream so ade skirt ni nyina ma me na say bi o tie na me ka me de woni masem enya me ka say now me dey go fear fear ye yanka mu nsem nyina nkyɛ Ghana fo sɛ obi an konkɔpɛ wɔn nipa ni wadi abapi mu no ɛne akyɛ ɔyema yɛni nkɔmɔ yo ɔba pa moni adwuma na sɔfo maame deɛ ɔsɔ yɛ sɔfo maame bɛ de akyire ɛnɛ ɔte nkyɛn hwɛ yɛn sɛ ya ai me se yɛmfa bɛ de akyire so ma no ana wo ne sɛ aha watete me pa yɛnkɔ nya no yo sa pepe tu ahyem na makumasema na ye yie oba pa health solutions ya dia ba de wa oni me ma adwuma no aye mre kane no dia anka be kasa ne wo dia hoodi ne na etwie ana se ne ma na wusia wo dia hoodi na esie enne wo hima detergent ba ye obi a ha ne ho sampo sa entwintwi da bi esem no atwetietie a menim se wo som eye wo hene wo petie eye tietie se kokom ye enne ma ye dia ba ye frɛ ba ko hima washing powder ho adanse na media kyerɛ we se dia capital for ma menkasa eye mechanic for fitter for ma menkasa wo ma ye oil adwuma ma menkasa wo mo fa ba bia no wo hene yiri no wakum ye yo hene yiri no wadum ye yo sa wo hima detergent na e wo hodi da ne amankrofo akasati ye na matade mu bom da bi enne wo hima detergent de na atade mu oil greasy wo de saka krafa gusu wo nsuo mu eno ane sa no ni nyina na tenema na ni se nwan abata yenya ye ma ntade agro mesi mema no kra
She bicycle, ye teshe, ye ball, small post. Idea would be channel, the piano, war back, tomorrow, and what they brew. That's when you have some car, and tin one is a winner or him detergent, a dear and a tidy goose, so man, I decacre so. What dear Diana, not put to be, ya, are you feeling in every one more? Me patcha, the senior man, na, if you enter dear, a sorrenta dear, Miss Roya, mamma, and me were 4 year papa no more crowd for no almost pobi. One more from my be yon pehi o na enhira no ya gifiri won ma no enti wo de ye wa famu dia wo betime na ye na toda ya na ayere na ye den efiri se wo kobai no woda ho eye twintwa wa kwamu wa adwuma mu na enso wo ye ne kakra eni ntina me mpese obeboka no sa no kokro ma no apɛ wo hima wo hyempo ada ne bi ne ntade de adwunso agumo de agana agumo me pa chaw he yesi akwada pani no obi nye bi na akwada de obi aye bi da bia na aba banyini kra kyan no se de ono da ho no ntima ne ho nye wa hikura yi na pe wo hima wo wona wo kro no asode ntade nso yi ni empane mani ade ba kwa ye me dead wo ho no no na ehwam nso eni nti ade bia pese de washing powder ye obu ho asin washing machine de ehye da wo ne de da bi mo obi antu saafo no Power him washing powder, open rubber mudia, open bucket mudia, I shed the mabia, tossy one more. None as I was a Santa idea washing machine, was like a crabby gumo. When me ask a fit for grease in Tarry. Oh, one as if we knew one idea. Then I didn't have my air to broom you. So what oil need grease, you know. They said into all more who say. Fit anyway to care for the treasure. I was as I watch young, which young. They said, yeah, no, we had a chill was okay. I him washing powder and nanny grease in the oil no oh and we come again and one of me my master cake was so my z papa and no be on any main and no other china you fear dear beer you here washing powder be no what family so a free and you may you could run a watch Twetwe na pepa wo mpomani wo fam wo dem ho enne ade awose wo ma wonsa eto ho no mo na bia ba bi ho no ma wo be scrub kakra na ye wo floor cleaner no e wo ho no mo ye mfa bi ye bleach no so ye de bigumu a na no so ye twitwi ye toilet seat ye bath no ya abrofo de no abrofo dwa ye na wo dem ye yie no fa bleach ni bigum na so ba bi gina jare say ye tiles senso cement de ye mfa bleach ni kakra hu ho no mo ye twitwi ni nyina ye veranda mu ye fie hall said ye sitie me pa mo cha restaurant for hospitals any hoteliers mu nyinara ye floor cleaner na be boa mo te ho no mo wan ama ehwasan ye hwam obusa man so busasa na wonsa achi enya wo hwe said ye eya boko e wo wedie mu no eye kama pa se unimade ba ko monkey paws aba obi ho no mo nim se Dubai dwamu de o pim bi na bi so pim wo mo afifire so a wo mo de wo bie wunim de ensan agu no a ho betwi no said ye beyo na emmo ni bi for him washing powder mom and now fancy a detergent no we see near money in we are for kakra antiseptic no for some never some from what come more bia Mrs. say make just make Ghana metana say na mo motor diaper motor napkin turn napkin and see hard time and then now say ya news him washing powder be see am wo de we napkin no a for gunso for him washing powder guso wo posane kakra bi ayi say kama for antiseptic ni bi so asomuduro no na fa sanfrumu ne nkumwa wa nyina na fa fa hata wankasa wo ba wo pieto no so ya na wo woro no a wo sie na ade asan adwaye ho no awia mbo ntin infections bebrebe no mesra eya fa antiseptic ni bi na fa so enso mu sanfrumu na fa sanfru pieto mu ne wa mo asene under ni kanom ne under skirt ni nyina yemfa binsi na ye de sanfrumu ye na fa ye de akwa hata na me pa cho de wode bleach ni bi hohoro na dwaye wode hohoro ne toilet mu wode hohoro abrofo dwaye ye antiseptic ni bi fa bigu nsuom na fa petipeti mu ne nkumwa wanyina afa wawie enkwada na meba wonom so e ma refi say liquid soap no so beji bi epu ahuro pa twaba afo no o fa ba bia wo hema liquid soap o hema hand wash o hema liquid soap o hema bedom Ghana obi ayo o hema mesra bo mode na jibi na mo so mo awo foforo no mesra mo ntane mo akala wo e ha nkwada no entimi nkasa enti pe ye bottle cleaner ni bi feeding bottle flask e bia obu ha oso adidi enti ni bowl ni spoon no fa bi hohoro mu wo de kakra bi gu fo mu wo de hohoro mu akama eni ahosuo potokasa be kasa colorless enti eno a na nyina
ya de ehuru nkwada ne ne mom eni ntina meka cho se ko aye gate 11 ohu Dubai market ho no wo de bisa gate ne se de he na ye number 11 no obia be kire wo ko kogina ho no mu na wa frɛ 054 058 7790 obi true mi sense so pam na wo hia no 054 058 7790 opoku trade nyana opoku trade nyana fe na me kire be so we ni mu ade titi atempon pra kwada bi bisa no be kire se opoku tie di e wo ha de wo shi akata no wo shi akasa be ka kire afi the talent enterprise wo ho so mid mother care so e wo edum e benya bi ho na enkranfo so nie e fa mo cho enkra wo pe bia tu friend 024 515 59 66 the sense is be 024 515 59 66 Splendid Mother Care our Tema Community 9 afi Prime Mother Care ewo Tabora Yester Mother Care wo La Paz Josada Mother Care ewo Hacho Diaper Ferry Mother Care ewo Ashoman Mini Me Mother Care ewo Aboko Bipantan Enije Mother Care so ewo Medina ya to ye bo ase ato apete yes also akọ container na ewo chire ho no supermarket na ewo chire anaga oni na wono ataya wa chire ho no theater store na ewo chire ho na no obakọ na aye ohima detergent ebi wo ho oje washing powder oje wo aye bleach oje floor cleaner oje antiseptic na aje nkwada de ka ho a ahonidie one no ayade pa de ye mobidi wo ne nkwada de abrabo mo ba pa ye da se samude enne pasei bagana se se mam ye nyina ye ho ahenhan ye nya fe na ye nsa chi ba wotre we hu obi nsa asa wanoa wonim sa washing powder bi ho a wo de gu nso na do sa tuma na kakeje kra ya aye nsa bi mo ohima antisa mo medase ya pa fita kama oba pa ya jibi wate majibi mpo dada sister no wotie mi no say wo no okwa kojibi ai obi a jibi na ye weekend medase pa abusua enkoma ya twetwe ni nsam a abusuafo ka se eja na asase da ho aye ejapade na akora ba ko atim se sie na minya na yeyi masutre se kwadwo wuso aye ka na asemi edin kura papa ne to asase nso akwa yi efro den de akohye ho akora bitimi yesa sentini efra na enko no sentini efra na enko no ensam ne de ombeba ne nyina ya tena asem ne so wa ha na abrampa mamse wa asam o kan asa aya nwonwona asa mepacha obi ya be masa ye krokro de jon asa ye dada ye bi sei mamse wa he enkra ne ye ni brefo enkra ne ye ni brefo papa o papa sabi oje na sase no wote ase onwui na according to audio no papa ne se ne ma ye nwotwe ne ma ye nwotwe asase no ode ma ne ma ne yiri ya oti hei ekwan ye fa so ase krata be di wunsem no enye will na wo ka ho asem o nana enye will asem no mo ka papa no krata no a eya asase ne prot no ono cross ne papa ensem ne fire ba ne ho nti so onso de ma ne ma na duru ba bi na wantwi bi yamba ehon na wo se ne eje na kono mo se san number no se we number 31 we be number 32 tiawa ebedi wo na wo kwadwo sunkwa de udin ana akwhye krata no so number na kura jama na wure fi wansasa so wo se san number so ansa number se ni nuanom kura di na che o mani abre kikikiki no kwadwo su duru ba bi na ni bre pass me mani abre o mo kura prot no mo nka ho ala kwadwo su di ade a onu kwani di na wo krata no so yes duru ba bi na mebe ya o frɛ na wo so otikem na okodi na okida o mani abre ho esa ho kwa hwahwa no kwadwo zu ani bre se prot no onu kwani di awafa edin no onu kwani di na wo krata no so na me di onwui se papa na wunu aya we kra de no nko papa ne tiase so odi amamu so onfa mamu o anka mo mra ne ho wo fie waya akokra wo woro so pa audio no mehwa ma producer abo oworo so anu ma ba nanka mo no papa betrase papa
Prot you boy ye din say na adija wo be ma say kwadwo so obon pa say papa yin e ya say de tia no de tia no kwadwo so bon pa say papa ye kika koni say anati no obi papa ti ase na wo de prot ma mo kra wo ngui timba sa mo ton a ana na mo ma mo papa o na mo mechi ana ye nya bi ma o enti ye ton ni apa bi ama na ye so ye de akwaji ba bi a ya ho de betimi asi asem enken tokwa be ne wo se nya kro no sem ani asisi a anka mo de ade kwasi so se mo ton ka papa no mo nko tutu de fufuro si se ye nton eduru ba bi asantifo nkola bi e ya ni bre omu bo brackets ye krom ha esisi abrosan te fo agidin boni o ma di bebraje ebinu ma gidin boni usura na bebraje din boni titru asantifo mabi na kan se ukuna wu aja wo wonya wu pe na fa ye ntokwa anu onwu susu a wowu a eye ni kura busuafo ogi anu onwu susu a na sa wachie ade ba ko wo ma ehu ne se e ma no kura duru ba bi a mususu ye mfa ni mu bi ni kuru tiase eye wonya nwu ye o ma je plot no obo se da ko ni kuru da no afre no papa na asase ya na afie wa ye nkrata mempese unu wono ma unu ya no ba ne ba be ya ma no o twen se ni kuru be wu ya ma ne papa nchene so atime komo na se o twen ma ni kuru wu na plot no ne ma na afie ne ma fa ye besere kwadwo su ni nua no Monica baby omu wo piano omuntie ni yie plot na da so no plot ni producer ti baby a plot no dance so efe yie papa anwoma so ho no na ese kwadwo su fa ni nyina wo de mo pa ho ebedru baby kwadwo so ho mo beti no woni Ghana wo de mo pa mo fa market dai obeton de tukwan wa bra ono kwa betima san krata e de adwane wo hye nkombi asema me no ka no ye wo mbesa ba be ka teze na na bra pa wo kan ya to nsa afre ono mo ma ne nhwe kan kwadwo su edi ni dia kwato krata we so se wonu na sase ne ne dia sesei eya wonu na ni din wo so hwe edi Monica mo hwe no mu me no papa ntena se eme kasa na asumdue mra wo mu ne papa ne kasa wie na asumdue ba afa mu ton a de wo bia di no ne ya da hanisem se de be ya asumdue be ba nana ya meda sepa abusua wasumu a o ens be 20 Monica ene kwadwo husu ye be hwemanim yesra mo momode ana momra na asem wei yentra se ne yenka ne yemfa nto ne wose ye de to na obi amfa ne ho nkonkodi abusua grow fine ye de koko na ye se wa ye titiriti wanu mu ato woda wuntimi na oba obu nsa se nwonwo na ye akotoa wuni ahoto me se hwehwe grow fine na hwesa wonye kama ukomu nyina na ehwehwan grow fine wo ho ma me se chemical shop herbal shop baby abefa bia eye grow fine pebi netimi nyini fine digital herbal center ene dia ba frɛ wono ma homa so na nso so kwaje odie 0244 596532 Dawood Herbal Clinic na yedroi Dr. Dawood ye wunim dada na dwumai eso ani papa yade a wosa no eye bebre me pa chaw eji achacha ne kwatanom na ejimie kwacha me eno na Dr. Dawood se wonsa me pa chaw yade bi ti se diabetes or sa pressure stroke ni nyina obesa ma bibia timi aye kama krapa eno wo frɛ Dr. Dawood e wa ahoma so 0241 244012 na bibia ntiminya kama 3p garlic mixture eye 3p kwakwaje wodie mepacho wo asthma ne kese a wayam na bro so say ye stroke high blood pressure ni low blood pressure be manage ama bibia tumi aye kama wo bu nsa ya na no den obi ade wada ne calendar ne de wo check ye pay akwakwaje mepacho enye 3p garlic mixture eden kra se ebeboa ama bibia aye kama kuma se kolena keba ewo bi koforudua Gapsen pharmacy akra okanshi ubenya bi wo Fred Dr. Wahome so 0248928824 Medima for Herbal Hospital yebedi wasema ma asem a yedie ne yare ne wadini nyonyo na che mepa acho tumirika ne kɔ Dr. Time da so the time beto yade ne so e dia ma no watu ase ekra akra ye opoko asema ye benya yen na fe yen so ya hwe atimi aboa Fred Dr. Ahome so 0244774282
ash foam me ba cha nkonkoda foam bia so ma udwonku ne nasefo nya opa nyina ankoye oya foam bi wo ho a woda so ade be che wo chika se nyina na etutu ash foam de ntesa akra ye wo sofa ene ye okọ cha hodo ni nyina bi pebi na bibia enye kama emfa ma ash foam de wunim yen fra yen na yenye wo so 0556 579214 Royal King Cracker me pacho biscuit papa ye di kan boso edada Liberty Conference July ya the edition from kokra and eba na wa winim say enya agrokra ya papa wo di yanim ede yakọ odoma henwa nanim no man hene Alvin ya dubuache papa yi won nam say tumirika ne fo asem nyina ato ano na papa yi enhwe na ommo mpai papa emfa mawo me pacho yanom nso aye bo akiri Dompon ewo honum bia ono nso so obo ama bibia timi aye kama kwankyere de adi gu from envelope no famienu na ne de apese esi abrabo nim no bomoden a ne fa de odi be hemfa hem na afi de apese opampam no kora de firi wabrabom no eno nso so ye different envelope the part bomoden na church approved and a cancel bibia be fine tumrika na toaye na bibia enso entumi enwie kama in health medical solutions there me se ne ma papa omodi abedwa so eno na ne yetie say mother care bowura ho akwada no feeding bottle wo behuhuru mu a ohima baby bottle cleaner wo honom say enso so na washing powder ye wo bi the friend parazone na ye bleach na enso so ye wo bi liquid soap de de horo ye nsa ne de ye de pepa pefie ma ho ye hwam yen na ye de aba kwana kwakwaji bi na bibia anya kama freya home so 0245 155 966 Kenjen eneje enedian yo Kenjen enaje drinking water me patcho nsu papa say ya apon to ase dia wo ye bia di nsuo ye bia kwana kwaje na alkaline de wo mbebre ensuo ni bi wa no ma na obo hyehye nsuo de ntesa akora breman UGC ene ye wo tumirika na bra kwa na asa fra ya homa iso na bibia nso so entimi nya kama emma 0241 449191 Express Group me pacha brochire no ye duru ho tumirika enfes ka ne nkonkomo obi ema ni case ye bai kanipa di fa ha enka ama medru ha Express Group de ho ha ba bia opesa ukobia so opesa okoko bo nwoma power brochire opesa okona akwaye adwuma scholarship bi ni nyina admission sane esitie bia visa na akwaje opemu nkyeremu ni ade a tumirika bra Canada UK Australia New Zealand Germany ba bia ye Kumasi Asafu Labor Runabout ye wo ho Accra Kaneshi me pacho tumirika dru ofra ya homa so na ne ani nkoma ahodo na bibia nso 000448 3A Heba yankwa honom na afi kokwa dro papa abedwa so 3A Herbal Center ene diaba koko master koko no pedie betu ase ye wode ne se hya otopo asa wo posa wani hu hye den huna de ye ni nyina koko adro papa e wadwa so a me kanfo ade ama eye ayemutimu ana sisi yade ni nyina ye koko nsunsuanso ni bia bomoden ne pe 3A co capsules ebi Colenac ewo bi Dani Herbal Misty Herbal Pidank ubenya bi fraya homa so 0546 107 107 abusuya case edi ho no enanu fiada yetena ase di nkomo bebre travel and tour ho nsem ana ye ka no efo hye mbo bi efo ka kire ye nsa ye betene nka ene ye fiada efo sikano na akwa na sikana adoje sikana ye nsa nka biom abrochire ne nso so a ye nko yankwa ne yankwa tie nkitahudi a na anu fiada ye diye na ye tie nkitahudi e wie efo de no bowai Grace boy efo de ne ma ye na ye nto aso na bre ne ko na yanka jangum na efo peso otwe yedi asem we sana si ye ni bresem pa ase ehwo niam e besoso ne pa ma asem ni mu ayeduro na se yenya ena na ofiada ye ofie ha
ena mrantie bi tu mirika ede bai ede ye omasem bedan yen ai mrantie miensa abrampa mrantie miensa bebeka kire yen se efo de wono mo asim efo aye kana asem ni din a yebetimi abode atu ase selom opon wodi asem ne bedan yen no akwantuo no de nkwada itu agyeche wono musica 4000 ayesa formation no wabone for aba obehwe se obobu afi aha ntiro wosu onu obi na wo ho oba no ye fen sa efu on di kan ogana no ye se ene obema nyinwama besi on nto ebu ase bibia gusu a ekutu satan de no nya anyi yesika waje pati wo se yenya rehemu se bibia begu tru ene esuyo nti yo ska kan say no se amount na ye betwa no e dey connect 9000 the 9000 yen twa part payment a 4000 na 4000 no eno na kan say ko medical say aha e bi kan on be hia bi dia enti ane me frame me bra na ono so baare ho na am ka chen say bra sense na ai no ka sin go sini so no ba sense na ai no ka sin go sini so no wa ka kire onti no wo sin ka kire onti no wo sin say no ka che say oh onim dada ntu de yem fama no na bibia ni ono so ne be kasa ene twa 4000 de man na wa frame nua no wo frame nua no so ono so say won frɛ no na o kuma se ha oni kuma se ampa o wa kra asamu na ya asem kuro no ya amokoye de wo so ma me se akoye no se mi nua no ho na o company no a wo so mo page my phone ana yen so yetiti an obesi aha yenya hello yes Mr. Saloma hey yes let's say pacha you woni ma branch e bi e friend Tieku Emmanuel yeah yo o se be 1 year ni u ka so de o metu kwan akohe ba de Bahrain ai o mo nte wonka mango ase driver boto ama banchi ama o manko o musika ama kwame akwaduru 1 year September yi enti wadaru ma yemu saw se da be no mo eko asisia woni hwan ni maami akasa sisia woni emu hwan maami na akasa ya teku no tuni na akasa so wadaru over omlechi airport mbacho si woni na akasa sa kwantuo ne ba so Monday ana de bi se de omu ye na anyeye na bebia so mbeko no omso mu peoti nti se muso mbe Dubai amom ena ni mami so anka be ni de nti ni mami so mpe Saudi no eti se wo ye Dubai amom se on seni passport picture ena full picture ma won eti se ya on o dia wo hwe phone ni kura nti wo hwe so wa send dia krachi yani tem impentro wa send dia ba ai what the abaso asende tie ne eti say ye hwe ni mu nkosi da ben on seni sati enti ni ba na ma frɛ no enkosi da ben Dubai no some na moye it take how long okay me fa say within 1 month na yi na ba na usu ti ni se we dai ko bi mana o mu se di onka o mu ko bi nti ka mu ye musika okay se ni mama okay ni mama se sia ba ko su di edu Buachi Jerison onu su edu Buachi Jerison ani ni full picture na mami so no nka edu de ni kasa Mr. Salom asem ya ye no ka o TV show asa Matthew voice enye oyiripa ni mama menya oyiripa Matthew voice me wasompa oyini ni na ekasa yi Matthew voice me hu se anka me yobi anka ntro na me twa anka sanka me kateo ayo ke be ko so afro pa ha ho asem no sei ne yakasi na anu fiada na efo eniama eye selomopon ne ye na yade aye ni nye ho kra
besi na asem we ke wo say ye hunu ni ayefa because bo hye bam besi na bo hye ne yentimi hunu mu hwe si ye ko benkum anase nifa eba ne sa na ani bre ya ba ne senti yensa ka Charles Nketia ya asem yoni mu bi ya tete se eye selomopon we ye ni nwiampo oye ne dian on na nam ne so a emrantie no ehu no Charles ye mo ha mo akwa baba Sompa Nkomo so ya Jafo Charles na te say boko Charles de nya abotra mi emu sa akwan so ne fa amane ne mo yenim se wate na emom ya nya utata ne fa amane ne mo ne ntimi hunu asem se ne esitie wai Matimeda Charles me pacho say na usifanim Selomopon Salon menene nyina behia company mu obaare ne nyina ye one company woni ni nyina na hia baare na se wonim no kwan bia so sa kwantuo ni mu na menim no ba ye nyina behia baare na enya ono na de ko baare nkro no ba company ba ko na de nyina ye ba the same day na yasi na mo so na mranti a yaje o musika yi edi hu eye Selomopon aye ka na asemi kwan ben so ready ye na be shia company no mo the company no na se pe di palacia so ti last year no mo no na company no udi ka wo Ghana and company no pen for no HR no ni ti company no ye so mo pe ni party said o me fa ye ya ma ye ba ye itina wo ka wo Ghana na me ka kire wo se sempanimfo na e ba Ghana de a munnim akas wo no mundo munnim tu ko ho aye de ya e betima fa nkora na me nkora na be do ma no fast ama me e ma wo gitum e mo ba kuma se MVTI e ma asu fra kra ba e be hia nkora na kama e ma sika simi ko so ba ta ye no de na ye wo botum sika na lolo fa o se no nto mutu 2 million ma ye ne de ai se wo de jakwa yi nya o kwenti ne ne nka ho asem e ma company ne so no e fa nkwala no e yo mu medical ketwa before ansa na wa committee lab ne nkra ne bi ko pa o mu nyina pass nto ko mutu 2 million ye ne de o mu de ye for sa medical no no ye fa nkra ne yo mo fail o mo form to be ye na wasem kora no obukoye medical ba wasem komo no omu evesa na omu no ma bi eye ba nsa no makoye sa de ba omu wa hana na wo frem se enkura ni bu omu ani emmere to omu betu kwan no ntin musu mo pese omu mani abre mo koye medical sentem ntin ba bia mapota Selom no na ka se Selom no ene kan ta asem no ena me okay me ne ba bi ho nkomo ena me ye se na mo se amount no ye 90 million can 9,000 to me say mo pay half payment 4,000 I'm so okay no problem and plan be din komo tin plan so no mu din komo ade chinya na afre me na mo ke say you serious so plan serious no obi e sika nti omo de beba ampa plan ni na mu sika ne de sende omo say no sika ni wi bu am fra ufa na me no wadi hu komo etete wo say e koso te say wo say e koso sa it the mo answer fe o ma company ni ba na ebio edikan e ba ya o mo hwan na di o mo ba company na o mo be fa o mo na no o ma sha se di bi ba na se Selom no no na te ne ho se me ba o Selom na te ne ho se obedi se adwa na na Selom no wo ka empanimfo na ba bi ka ho o fre na laji ba Selom no na emkra de sika de ma sa laji ni de manguno Selom no me ba tie me won say ye kan se e wo se company no adibi ekoi so what you say what the American na say ana Selom no me pese me hu say company na man to me say o me fa nkrofo mfa ne nkwa na say ono na tu ne hu si wo so obedi say adwuma no Selom no company no na man to me omode ma sa alaji no ba sa alaji no tu nim Selom no e na Selom no so free an mpanimfo na omo company no mo nim Selom okay etimi me yesese de be ya omo nim Selom no omo betima fa nkora no fa sa mame no e na me yesese ne Selom no won mi alaji ne kasa na sa alaji no te kasa mi ewu bia no ti alaji me ne na nkata
salon no na me ne kasa aye enti se sie salon wo se sen wote ne nka di sen salon sika na ekobe almost 1 year ni me wo ha nyina na me de bon so enkora ni sika na eche o ma me mutimi fere me na dani ase akasa ebi kura tete me ni dua bon sa na me so sa ta na me se me bagana ampas me bagana me duru Ghana first April me fre salon si enhia kwa me enhia me ne kasa kama ebe ka be 3 weeks ama bo no kwa ka so be ma me do obi ade abema abele no ha e ma me yesi ebe hia ne ehunu ha wa ebe si afa akankora na sem efiri wo me fre na salon fa me fre na 3 weeks ni nyina wan fa da na kopim se enkura na ma me threaten se o me me achi me airport enti asem no se mimi e ma salon no kura na tiri o fre enkura na ma timi ka cho se me nkan kore na salon no papa me bo salon no won so odi nkrofo bi akwa abrochire wada by Bahrain no se Bahrain e wa hefa e wa he e wo Saudi Arabia Asia country Ghana fo nso so ye ko ba bi o ye de Bahrain Biti na me wo si America enti they say kwan ben so na Charles kwan ben so ni tia wem no kwan ben so na Charles obetimi afa aboa ya me enti yetimi a press serum no de enkrofo ni tika ama wo mo salon no me ba no matiti yeso wo kasoa no tie me yesa me ni be hia ma press na ofre na awomfa enti last week ni de mo frɛ no fa yi na no enti na me said this week obesa ebia mo ne be kasa na this week won kasa aye no enti minim ha ebia me pese mi jama mo se mo bebo no mo de no beto ayin mama no wanted you pese mi jama mo se de be wanted in term kra because wa share ebo no wani so yeah if you say enkro ma amanfo kra wa ha o ma didi o musika ka ho ba so mo no nyama da so baako na won maame no mo esane wo mo abosum na wo mo se adwuma ni Ghana na sabi wonua enso so na ewo ho no mo na woni papa nso ya adwuma ewo ho no mo eda enti ka boni bia ni na mo obeduru Ghana no so hu offense wo hia se ne sitie no na wa ye bukata ya wo bu sankoda ye afaso na ya in fact ni abrantie ye aye no yentumi enhwe ne sa soodin o said ye ne waka asem yi boko wade atom wo hye bo wani so enti ne aduro ye saya ka che ne so momodia na wo mmra ne entrance na won ka bibia na won fo musika no emre wo anya sa ekon ya ye de be fa so won pe ne boko no ankasa no won pe ne boko skan de wadi awie wan fa anya hwe because 4000 enti fa ko ba because e Saudi Arabia countries ni bi wow enti na say nkrofo no so amadwene mu ana ho ana o madwene da because wo mu nua any chance no awo no no o ma hu sa asa yentwidie so wo mu nim say wo mu nua chance ne papa na wo enti ya tete so ama wo no mo enti wo ba na ya no kan wo nim panimfo no so a wo mu be ye interview no nkrofo ni free Bahrain wo na be ye interview no wo mu no ya wo mu ye no wo mu di bi ekro na when one for when mu de no anko wadi ska no na da wadi eni obefia ba wadi na ma free when ma bo we ama ne fa passport photo ni nyina ye nkontompo enti ne yete se ye bia na na ya se ye dance men so me dance na na brampa ya Solomon no na me ka se akwa obaye kromfo me kan no bia obi ni me anya adwene dia sentem pasa na ubua na kromfo sa oye kromfo so ba ji obi sika ni da ho ji obi sika se me ya de o ya ma na wanye no eye kro no sem eye wi sem se nipa de sa tena wiase a emoa wo Salom watena se eridi ahunu se nkra no ba bi o mu firi ba no emu wa entimetime asisi o mu nkra no ye num o de yeye ka o masem o yeye ha sei nkra no ye num anu agi obi a 4000 emu enfimfia wa wo de san kwan kan ho phone waje akra bia ye 9000 a wo ye se wo begie edu di ka je half anu obi atua 4000 enan ye no di nkomo ma oje tum se o ma frɛ wo mo ma me nom ye se wo ye smart eye ni no wa frɛ ama chance kra wo nyani papa asem ze no waka kire me na so wa condemn chance na enam no so na obehunu nkra yi chance no no nyina wo krom ho eye adwuma
ana ka kire wo se so wa Ghana dia me nuanum sei boa wo mu no mu fa process nim se de be wo mu so betimi abeka mensa emwa na wie ye ni edu anya krono anya system enipa bi ti o mayi mu enfo mu nsa eno mu na anya dwuma asisie ene krono ono mu ti o mayi mu ebi ni salon opon efo ni ye de frew dudu na frew efo kasoa ana wo wo ye ho connection man be bia na bia e wo se prostitute wa be hunu salon wo pompia omo fa na to TV so wa be hu salon wo pompia no me srese ma prosinche no ewiase se kokrama mfere se obesi wo hene so a wo so mfere se ode asa wa behim e de ntino se salon no timi distance mu no wo ti wonum na system wo fre na anu ye no kasa ye no udi nkomo se de o si share bon se o enche do so won ko bia no na no frem na no frem afre ye ntun kakra bia ye fre wa ye nyaw wo be so kire se mami ye ka no kra kire nipa bi se krom ha sei wo pesi esisi wa ye besisi wo mama mani na ho obi dia lupreki tua bi ebesi table so no akope ko ayi container no adura ni mu de flag bia bi ase ho se mi agent mi di utu ni ade lupresi wa ase tu ani sanse munu ne sanfo no obi tia ne asoso no so wo bia peso osisi ni nua wo bia travel and tour no crowd e dia ko a na miminim ansise ya ewom ewo mayi mu ekwan ye fa so a ye man license so obi nya travel and tour minimo edidi sempanifo ntire ye mu mompo mu na mo ntire ye mu ekwan ye fa so a ye bie travel and tour ni bi wo bia no akope container no akwaje store no akambom na hwehwe no akope lupreki tua bi na ti table so bibini so wura ba bi na ho ye srema ene na ni gidie bia ni wonu so wadi first alupreku ma bi na the flag bia asen ho e de no mo ntire ha ya ba bia obetre bia no e ho beboa ho e de ti na kasalom wei anu betimi ayisu na adwene salom ne da so no betimi ayisu na adwene asisi nkoda wei agi obi a 4000 enkura ne hwe age omo age enkura nketwa agi obi a 4000 asisi sem ane krono ane nipa bi de ti obi ti se salom me se opa o magina ha me ka kire no me pese mi hu no se woni me ka sinanim ewiase yentra ne sa wo ya dia no wa hweye o ya dia no ahweye na zade nkra na ni sibire na no no o de opomfa ne mani agro eya no mde niama bi adi wo mo no mu sisi nkrofo mame me de American che solom so oteme nka mo nka kire no mo amutie kasoa enkrama mu na mekan salon wo ne yeso wote wo ya za wo yesisifo wa de nkoda num bisika eya so do mu tu kwan wa fo manko enkra na ni aye kokokoko omute so mo hwe no ma hu na ba bi o mbeye bi o musa be kom sika bi o mbeye ti salom onyina yie ti sa ba bi o nam bia no e wo se prostitute no ba bi o nam bia na ya e wo se prostitute hwe na kira kwai no oja sanse mu no na ebiti krom aye die no obi anu ama na ho so na oje nkrofo sika di obi anu ama na ho so na oje nkrofo sika di enti na wo wuo ni yade abasa na ba no obefu obi akun obi o ha wontimi ko procession wontimi kokko no abodia na fe woda honom na abusuafo na e ba bebre na ya medase menso medase pa abusua yankwo hwe birthdays ne nso ya ji bi musika di dwane no na birthday no nso so ye di ne da ene nso so Francisca Mokunadu odi ne birthday ababa wa son no kama we free eye Julius ya owo Sompa FM wose Francisca Amokunadu nyamento won kwanem na ne obeye bia no enko so kama emfa emma happy birthday yin so enko mfama eye Margaret Jena Jokoto ya owo Association of Rural Banks wo Broahafo region mepa cho we efri ni wura Mr Jokoto wose maami yi ene ye wawoda nyame nhira wo pa so waye oyere pade amame na ne awobeye bia entimi nkoso mfama na abusua no entra ne se etre happy retirement nso so na ne Mr James Kwaku Ankoma papai okọ retirement ye nyina ye da nyame asese nyame ede na ba bedru sei we free eye Yvonne eye akoma na ya de yo Yvonne akomanya akon ya wo UK wose papai wode akwa akogui nyankopon mo ne ho ban na bibia enye kama emfama no
belated birthday in so confirm ye inspector Samuel Tewia ye wo sofo line MTTD we free Nancy ya ono so wo ehwa bia e wo sofo line nyame nto wonkwa nam inspector de nyame ase ne odi waba bedroi birthday sronkun so en confirm ye ba bemai Leo Kofi Kunadu akwada niken dubofo we free wan kasa eye wo maame pokua ya wo fome na nyame enhira wo ye ba bibia enkoso emfama won soso na ensam a ekoso yi ye kan ebe ya wo te se eyesini ento wo amedofo da ento wo na wada ena obi de na aba efo na de nipa be yesa miense o se na asimu yi wonom soso e wa baare nkuro yin soso de wonom asim enti se wusika bi wa ye ne ready na de kwa akoma connection man bi a ene etwam dan wani fabra express group for na wonom enhwem a sime edi animu ye de fa phone calls na afei ya cheche ya dwene de afasa ansem a yekoso yi nyina obi de na aba ene edi ho abobo ne ye ka ho nsem pi won soso a wo hwa ye nsan ena won soso hu nefa send your day to our friends see anani Nkomo 0598931931 and I say 0551931931 na yentumi hwe na yentwetwe Nkomo na nsem ni bi wo ho a bote wan ka bi enye yie enti won so wo de ne sen 0548931931 and I say 0551931931 na yenko yanim. Hello, good afternoon. Afternoon, mama. Me no for me mo akwa abamra Sompa Nkomo so nsem yi sen na so si wo de afa. Ama me uni abe ma Pizarro ni mi do kinkes. Man Pizarro, mi entie wa wie. Ma me fe ba ko penya ko po nshira ni aduma ya ne. Aduma die so ko Sompa Nkomo de abe. Ba bi ohinu ni wo bi aso me chia no. Ya je wo. Na ma me ko asem so no. Oponika sire a ene wade mo fresh ka so do muti ko yesere no. Nadaroma ewia se banyizi unwu ya uni ndi obenya adwuma wa fa to no so ewu ye se agent uni nkofo betu kwan last week wa o shebo se this week isika ibeba anampo se process ya wo ya no beto so na waye edia da se kra se wa fe ba ko ma me na se be wi ase wa sa akoye hwada yesere no nadaroma to pese wi ase wo tene wi ase cha uji obi ade se wo ya ye na kwaso na nyagopo wo nhira wo mini aba Pizarro kinkesu makrao me da se pa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Wenti mi anyina so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Papa, ye mo akwa ba Sompa Nkomo so na we me pa tro ntie wo ho ane ye mo Nkomo ye ntie wa wie yi. Me pa tro good afternoon. Good afternoon hine. Me pa tro me kasa tri amfo. Yo. Ye frame ye dikum. Me pa tro de pap. Hello. Ye tie o pa. Me pa tro ye efo ye no. Me frene na daruma enetika ho king. Efo kra de nka on tsa. Nadaruma o mfa o musika ma wo eni tina nyam so ma di no ye ma ye nkwaso awu kwaso re mu ni obi be bu kwasia de obe ya nso obebu ni diakum edi yesere no o fa nkra ni sika ma wo manu esi no obe business a onye business e ho chi me da chi onye ho mfa so di ndi e kum ya mfo me da chi yensu ya da say hello, good afternoon. Good afternoon. Ohine me pa tro mo akwa baba Sompa Nkomo so ye ntie wa wie. Ede ku na kafe de die. Ba me na me ntie wa. O se seven. O fa solo mo hu ti ye de ni na ho ko. E o bi ti mo yo kwa ti ni sika. Kan se dia bo e ko. Kafra went me anyina so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yentenenka yenkotu. Hello, good afternoon. Good afternoon, ohine. Achomoyede. Nyame adaroma ejina na so boy Nkomo awie. But if we see in the man so can do. Yo.
That we a cost papa make them know because we need to be Madam be that damn son or Italy, Membran, Diabete, never more, and of course, so outside. And I'm a book cap or children agent who vote no one. I'm a fuck up coin, no matter that time 5,003. A billion. You pay a for the Muslim coffee, no more yummy, may pay some money. I'm going to go to 3 days, I'm going to cry, Korea. Yes, I did a Q net to the day. Chinchina, I'm from yes, I didn't be. Mama, the news hadn't said Q net, and yet I will return for some demicon. I'm a normal canary. I feel a manipulate and piece of your do was sim for my money. Ma, let's play. Papa Moka Sanes in America, Potoma, April 4. The manipulate can go 4 times on the man, almost home. The India for process. I who me bama tray, Miss Mapani Patria, but me patria bawaja, the chemical. Is Mamma, is there as upon almost, eh? I am also one namohoso. Mama mani namohoso, Nanya say I would say that's ya brewa no ma cross word will be or what boa. Into Mama mani namohoso. Ma only be the same say, make me a community. People now also agent now, Papa and Casa, and the Casa communicate. There be ya okay, cross all the West. Cross roba for me or the West. They are fair free one say, when in now, so mistake no, and yebium. Why? Now I'm being so a baby. Hello, good afternoon. Afternoon. Oh, him patcho, I'm walking Baba Sompa Nkomo so. Oh, my walk, Madam. The battle is coming, George. The Casaka Crafter. That's a name. The mechanic, sir, I phone. Afternoon. Yaa Sompa. What's here fire day? The family George. Yo, may I add Oyine kasa why? Sai for no me fa say o fi kurumu na waba. If for no sai for no o fi kurumu na waba ha, de se ho nye. E waba da pini kasika adi. Ati afia, e ti se da continue gbe nya papa. Hello, me say. Yeah, that's it. Why? If for no, it's a honey papa, and waba ha no otwe nkrofo die. Se se ya de ne picture to so. Ye be che no na afi won ko ba bi fufuo bi abiom. Yeah, papa. Yo, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Afternoon. Oh, hey, ma, my NTA way. Yo. I can't tell you what I'm supposed to Young qua, mammy. Yo, Arab woman. I sent an Arab never catch a remote yard in the I'm no mum places, your mum central. I'm a big interest African Emma agent and said, money for the do it. I'm going to call for women. I'm a discount my agent for now. Agent to connect this kind of. If you want to do back on no matter to talk about. Yeah, Africa for me, get the chrono. What do you want? Nipa bibre. Yes, sir. Men so me da se abusuan abre na nya ya be yentimi mfa ofrefo bia ebiom yentimi mfa ofrefo bia ebio na eme nwanwa se ade papa bia bibini nko ade ne ho kofremu a na wakwa akose na age agu efo ye de asi nanso ye di wachi tesi efiri na akwei wona ma ya ata hwehwe wachi pa ne bia na ye ne ye ba no abusuan da se bebre se nanso so wutimi ne ye tena ye obi busa se ma me wa amudin me bibia obefre mi bia for ba ho fefo eka ho oba so no na ote me nken na Yaa Serwaa nyame ya dom adwoada ye ma me ohini ni ene ubebo mpu no mpu na sane esitie ne ye ne wakɔ ne sa ye da se bebre